Ora
alofa e mafana fana Beleta silabaya Tina le fafoina ono uona maningi ai uno imata ele ai o se tawi atuai iranga luenga mama ea Tina, orang alofa, sewata mata, mama ea, lo Tina, orang alofa, emafana fana. Mau sinaw tang ave aia ilohang manafa siwa mama fa langona ila uniloto isetina ofai masasa se ainga mama ea la utina alofa se watangata mama ea la utina alofa emafana fana mama ea la utina alofa emafana fana Mama ya no for my wa omisia o ile aina aile mafai ona ngalo o winga mama ya lo utina oje alofa tele ya te oe la
fai mamoli mau ilo ulanga mama ea lo utina utea lo fatele ya te oe oe o lo ufa amoe moe aluia o lau malanga mapu ile langi lo sanu moni ta feilo a I se a soile si itianga e uile fai ngata ma tui male o ona ai pulele achua ilota ua ola alofa anga olo ainga mafana utangi mayala tofaina oetina ia manu ia laumalanga e uile fainga tama tui male o ona ai pulele atua ilota ua ola alofa anga olo ainga mafana utangi mayala tofaina oetina ia manu ia laumalanga
I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father.
le nganga whalo alo wala watu se ia lala ba ila lala malu le tātou ainga i o le taimile nei o tātou mōli mau whātai. Awa ana fo mai ele wa ave sei na fo ele ia fa manu ina le sua fa ele le otie fea o ia lo tui le tunga mawe fea o ia lo manu malo fatalo fatu lo sunga le taitai o le sauninga fatalo fatu fo ile paia ma le mamalu o e um faina afi o mai le iaso e moli mauina le aso fia o Kanesi mole nofo sila fia o au o le uso matua o Kanesi sapi palusalue sekai tapu mai sale luai fale alili o Kanesi matou no fo ai fale alili matou feola fatasi e to afitu matou ma o matou matua e lima teine ai tolu tama ai lua tama o tama i lua wale mawhai o na paau mai le ne aso fia o Kanesi o tama e lua e no nofo i Amerika sa asia si mai na wata o atu Kanesi ua mai a Februari peita i ane le taiminei wato e fohi ai lea a wale mawhai o na umai whaale lava le malosi pei o le ala lea a o le ulu matua wana o ule o no fui Samoa fato a o vai ine no o mai ka no tau atu o maliu Kanesi a sata mafai lava o te sau a malosi ilo na mai peta yani wale tala fea ngai na o vai ine le asufalaile le ana te atu le o Kanesi o lona lima lea o la mātou whanau o au e matua pito ai le tamalai Amerika o waa so o ai malo uso lea e mat na asi mai fo ina ua mai Kanesi e no fo i Amerika ia le wato e fo i mai ile tasi le vai aso la fo i ai Amerika malona to alua na o mai asi mai a Kanesi ai to ta o atu Kanesi o sola to e saulia na o ia le o matou fatasi ai so o ai le maletama o lo i Amerika foi pe lava na sila fia o le lava le malosi so o ai le maletene ia so o ai Kanesi lona lima le au matou so o ai lea maleteine e no foi Australia o fia ese o ia foi lea sa fai lava la na ngaluenga e asi mai i a Kanesi ia aila i titi lava na mātou uso na Sareta Malaysia i olo no fofo ia i New Zealand ai na o ai Samoa na mātou a inga lea mana i o mātua na o mai Kanesi i New Zealand
I le awheiwa se lau fitu sulu mare ono. Se tasi o tausonga o lo utina sa wha mautu ma iai. Ai te iloa wili atu, matusi atu. Ia wa mawala na uo. Mawala na uo. Ia na whaileo na whaipoiponga i New Zealand na au lo utama a usoifua na sauli whaipoiponga Kanesi. Kanesi mafarani se tu lolo na sua whapatai. Kanesi mafarani. Ia sa alu atu si utama. Fasili. O se feale to alu o Kanesi. Ia e tau mai o kau sawai. Sawai i paia. Oka. Mamau ia. Ia na. Ia whapera lea na o mai si utama li whaipoiponga. Toi fo i atu i Samoa. Le o langa o ino Kanesi a matou i Samoa. Ele i New Zealand. Sa onga i malua fōu. Le a onga le e Kalesia e whakasai. Ia pia i malua fōu. O ina sa onga ai. Ma e ala na ngā luenga. Whai ngā luenga le i tamalingi le whalelo mitusia le e Kalesia. I ina i tamalingi. Sa whai ngā luenga ai. So oi loa malana sau New Zealand. Ia le nā mafuta loa Kanesi mawharani. Mana ia le mafutanga. Kanesi. Na so o loa lea ma leo atu. Ua tusi atu. O lea o atu e o whalwhale ngā paia. Ile a e Kalesia katoliko. Ia le nana o atu aile ua tasi le tamaititi nā le ali matua le o Terry. Ia na o atu aile matou olo i savai. Sa uni le matou o i savai. Oka. Na matou o i le afiafi i le si aso. Matou momo i le uafu. Mata tia fo i le alu savai ia fato ata o i fo i le se o langa whapea. Matou momo i avele matou. Ta avale faatu ile fai mai ale tu ta avale le tiule alu le va lo nomina ile al ia mato lo le mato mo ile wafu ia mato malanga lo sava ia le vai taimi le na o le anga io awala ile alu savai fato ata malanga i fo ile ai lungo se le vasa ta o taimi mo o savai mato oka na ole tai au ai o pe ole mele na o fai atu sunga tu ama maole me o e sau o i ai sau a mai New Zealand sau fale alini sau o mai savai a fai mai le tali a Kanesi vai o uso na paua le nu o mo i se tamami o le tali le Kanesi na mai a paua le nu o mo wai se tamami o le stamale o farani le na tulo walo na sua famatai ia le na mato no foi el falfalenga le katoliko inai i paia ia mai a mato to o mai fo o kaseva mao ye savai ne na vai tau ale leanga o wala se tulo ina vai tau sanga o whano atu nā o atu puranga. Ia, mātou toi fo i mai loa. O leo langa o Kanesi le mātou āinga. E se fo i le mālia o le tangata. O se tangata e nofo i le tautala. A whai mai se tala, oka. Vatu ale pa i o le mentautia o tala e whai mai a taita. Mātou, mai se mātou whapotopoto mātou le auso. Tasi se tala a Kanesi, e whaale tau tala, mu whaale anu iai. Ai matau tia fo ele matui, ai whai mea maalie. Pe whai mea maalie na tala. Mātou te tali ea, i ama fia ai ona, ia fo i winga. E ma eo fo. Ia, nā lua ai le o langa. O ina mātutua, mātou whanau. Ai mai se o lau whanau o le wono foi Samoa.
Ia o Kanesi lava mawharani sa whaasolo ma ia ila whanau la ulu matua na ama ia onga. Ia o Kanesi mawharani whaasolo ma ia ilawa. Ia se ia o ma ia ilea so o ma ia uso. Ia masia o whanau mai Samoa ia o Kanesi ia mawharani. Ma eu foi. Tu ia la o Kanesi au wharani. O te whawhetai tele a ia wharani. Se tu lo walan tua whametai. O te whawhetai tele. Sa a maila o whanau. Mpe e masalo lo loto. Yo le pumoni a aia. Matautia le lo wharani. Isi a o whanau. Po peo i Australia toi fo i mai i New Zealand. O Kanesi a mawharani. Pe o i Kalaistete, toi fo i mai i nei au kilani, o Kanesi a mawharani. Pa pena le winga. E matautia le alofa o Kanesi isi a o whanau. Masi o matau ainga. Wai masani fo i o na mahasiasi mai i New Zealand nei. A o toi fo i lau toi ina. Ia e whapena le o langa. O I lava ia Kanesi pene no fosolo mai o ainga wala whanau. Kanesi a ma te whaamautu ma iai mawharani. Ua o te iloa lelei, e se lelei o Kanesi, a e mai se o wharani. I le ainga ma le tausinga o a matau whanau. O e whai mai i a lagu o whaamatua ma iai. I a Kanesi mawharani. Mea lea e momoli ai lo uanganga ma lo uloto whawhetai. Whawhetai tele ia Kanesi, ia e maise susunga ia pōniu. I lea lofa. Ina i o uso, a e maise o sia whanau. O tuangane e toa lua, ia o nofo ala o e Amerika. Wale o mai, ia wale ato toa fo i malosi. Na sia si mai a malosi Kanesi. Ia peta ia nele taimine, ua le mawhaina o mai. Ia na ua le lava le malosi. Pei o le ala lea. Moli e tuai lo wanganga whaftai tele. Lau tō whapo niu. Ia e mai se lo uso pele ia Kanesi. Ma tau le auso le ua mawhaina o mai. Moli mawina le aso fia o Kanesi. Whawhetai tele. Whawhetai uso, malo. Iwi na le I whaatasi o le tatau mawhutanga e masani ai. Ia na pau o le unga o le olanga. Tatau te savavali pea maalu le tatau wholonga i le nei olanga. Awa umana whaatatia e le atua le alafua. Tatau te savavali ai. Ia o le unga alea. Moli ai le anganga whaatai tele. Ia e mai se foi o le e Kalesia. Wa foi i se mani leanga o Kanesi. Whamole whamangalo. Whamangalo le uso. Le tau mawhutanga. Whai a pea i le nei ola. Kanesi. Ia manu ia lau malanga. Whamangalo mai o uso. Whamangalo mātou. I le soafa Yesu. Amen. Malole soifua mo malelangi mama. My name is Christina Eloisa Masae, and I am the daughter of Kanesi and Ponyu Falangi Masae, and sister of Terry, Frank, Mandy, and Julie. As I stand here with all of my 30 years of life, I have never known a day without love. Some may call that being spoiled, but I just called it being loved. Last year, we noticed Mum begin to act differently. She started to become more clumsy, and her speech started to deteriorate.
We slowly watched her body shut down on her and received her diagnosis of having motor neuron disease mid-January. For those who don't know what MND is, it's when the brain becomes disconnected to the body. However, the brain stays fully aware. When we found out, I sat on the decision for a few days and said to my mum, I don't want to work. And she nodded and said, there is no love like a love between a mother and a daughter. And the next day I handed in my resignation to my job and became mum's full-time carer. Taking care of mum while she had MND was the most challenging, most rewarding, and the shortest job I ever had. We cried, we laughed, we still argued, and even though I was looking after her, she was still the boss. She was still my mum. And so when I reflect on all the love my mum gave me, I knew that these last 3 months was a final exchange of love. It was time to return so much of that love she gave to me over the 30 years. In this journey, my whole family worked together to look after mum, and so I do want to take this time to thank both my sisters, Julie and Mandy, because sorry, I forgot to write them in the program. I also want to acknowledge my brothers for taking on roles that women may typically hold in our culture so that me and my sisters could have breaks. While I'm here, I also know how much mum loved Amy, her nurse, and Kathy, the kairongoa from hospice. They sat with mum and were truly able to be empathetic with her circumstances. As a mother, mum has always been all in. She was 1,000% dedicated to her kids and grandkids, and more than that, she was committed to God and her faith because she knew that that was the driver of her love for us. Because mum believed in God, she believed in doing the right thing and the good in the world, which may seem simple, but mum really moved with how hard that was. Mum never strayed from doing the right thing or believing in people, no matter how difficult life became. And if I take a guess as to why, mum always remembered that everyone was someone's baby. She remembered that at the end of the day, you were you because of something at home. She stood firm in the fact that everything started at home, so although she poured so much love into us, she never forgot to hold us accountable for our actions. Here and there, mum would say things like, you know, everyone is learning and everyone has something going on. I've watched my mum stand up for people and have heard conversations, have hard conversations with not only kids, but with parents. She was never shy to ask you how you really were, and this was at times the reason people would cry with her at random times. As a person, mum loved her garden and taking care of things. Mum would always talk to me about her mum and dad, how much she missed them, and every year she always cried on both her parents' birthdays and anniversaries of their passing. And in those moments, I too remembered that mum is someone's baby. Mum loved to clean properly because she wanted to make sure she took care of everything well, so that it could last a long time. To mum, if you love something or someone, you cared for it and them properly. Mum also never left anyone behind. Her kindness was so deep that she would always remember if someone was left out or pushed us to think differently about someone if we didn't like them. She also challenged us to believe that if you knew love, you would always be okay. That if you had a family that listened to you and loved on you so deeply, you would be okay, and to let go of any anger that turned into something negative. I don't want to keep going too long, but I also just want to acknowledge my dad and say I'm so sorry that your wife has passed on. Because although we cannot compare grief, and losing a mother is really difficult, you have lost your companion and lifetime partner. Thank you for picking your wife because she was the greatest mum and nana. To us, because she wasn't perfect, but because she believed in the good in people,
And she was always never shied away from a courageous conversation. She was always open to learn and grow. To everyone else that may be struggling with Mum's absence, she is everywhere. She is in the flowers in her garden. She is in the Sanger stores in the Henderson Mall. She is in the lemon leaves. I remember her putting in her koko laisa every Saturday morning. She is in the white lace curtain she cleaned and changed every month. She is with her grandkids, whom she loved on every second of the day. She is in the chicken nuggets she cooked Oakley every day after school. She is in this church that she came to religiously every Sunday. And she will always be at 37 Farwood Drive, in her garden and in the home she took care of every day. She may be gone physically, but her deep love and spirit will always be everywhere. I love you so much, Mum. I miss you so much. I know it's hard now, but we will be okay because you made sure we knew no matter where you were that you loved us, and that doesn't change now. Manuia lo malanga, Mum. Aftai malogo noa. O sina tala ile mato e Kanesia ia Kanesi. Ele fa umia sa utala le e alava ile taimi lo tu sia ile polklame i taimi e taunu ai o ile cemetery ole tu ngamau la ale umia sa tala o Kanesi o se tamaitai anga malu maleanga fifia o Kanesi maponi na amatanga lulue mai ile mato e Kanesia ile tausanga tasi le iwa Valsufa na amata inga nga lue ile Kanesia o se mata fale foi malosi malito anga i mea whaia le mato e Kanesia o Kanesi e ngase e mai o leva ona mai o a mea whaia le mato e Kanesia e le whaavai vai ai e tau mawhai lava mai i mea whai. Wanga nā lava ua whaalongo lava ua le mawhai. O na noforo le. O te masalo ua silafia umai le mato e Kanesia. Ma nisi fo i la te loa Kanesi. I ona winga. E fia lava ia. Au Kanesi. A whaisa nā tala ini mato whatasinga. E leo tele. E leo le mu. E te ile tō e maari e le tala Kanesi. Ia, fia, e lea la e te whapea tua i le mamalu ma le ia le tatou aso. E le tala e tele sautala e a Kanesi. Wawo sila fia uma le mato e Kanesia o na winga i mea whaia le mato e Kanesia. O lea, o le mato e Kanesia, ua to tele ia ta malo loa ua maali liu. Na ati nā ua o loo iei nei, lea lau ma liu Kanesi, apo niu lea la ara, filoa i teine nei. O teine la fo la nei, o lea la tai sa ili ai se ta mai tai voi au te vai atu i mato teine ua faisina matutua masalo e aru le aso o au tilo po niu e vai se teine ia e umale taimi e tu atu e a po niu e vai e le ai se si e ioi
Se tutua ia teine ia mauni. Ele se tu. Ia. Ina auto loa o matutua teine fua le tu. Ia. Le aso na maliwa I Kanesi lastona. Sa ma faya se ma me ai malo to dua. O lo to dua. Tu pulanga le ia ma Kanesi. Le masina tas fo I fan na wa. Ma faya le ma me ai e o te ia fai mai ata. Talo faya Kanesi. Ma poniu. Wa du Kanesi ya no fo poniu. Te ia le fai mai a. Darling, ito e fai so to dua pe a wadu. Fa tu le ia. O le tu spa ia le tala le. A maliu le tina. Tu e fai si to dua le. O ina na le tau tala mai ia. No mai le sosal na ma mai le lot. Yo o te tono al mato fale vai ti le space foi e tami mai ai le stu tan ala se tau tala iles ma mai le lot ia fa trolea o le ase me o le a fai to fa mali ai la e tu ai lu mal mato tin ia o papelo ia la mo me tu ala lo tu ma tu lo le mato fale o tu kan si fa mato ai Atulele il matou. Atulele il matou ai. Ya, fai sta me ai. Wai e tasia le me fia e te le o matou ai na. O kai le casino. O vato lo la ia. A umale tato me ai. Ta me ai. Na tao le casino. Wai le tau tala me ai ya o nas. O te ia we tunu o piwa mata fia mai a. Te ia fai mai. Ma na ia la uma al fai au patel fetu ero patel na la mo ti a kono la ia ne umila fa mtalanga ia na ma wale ia na foi fia mai fa no yo le winga le fale ia o Kanesi ia o te loa wa malanga fatasi maltamalang o te loa o na winga mana mionga sa fai tutunor mako e Kalesia ia nau to sirfirta sangan amata mayai o tasi iwa walfa nama ia o ne tani wala au maile tu o ngalue lava Kanesi ile Kalesia after tangisi ya menuya lo melanga rest in peace ya sin tala populia ya Kanesi after lava Tau ia no wha mua wha tu lo, la loa ele malu o ta mai le langi, a mai se le kapinga kuro o roa whio ele tino pa i o tato whaola, ona ma whatara whatu, ta wa whio ngā patele, ka ngangi le sunga ki a Kongo, whape fo I pule mo kumua o wa alua mai le ngai kai au me ainga ngarua e whapea wo me masangi mo whainga kam whai mai muli mawinga le asa muli ki ngā le ainga lunga ele ngai lau ele and I'd like to welcome my people from my work. I can see it's a lot of people here. I don't know who's going to
do our work and carry on our jobs. So thanks very much, especially thanks to Ken and Carol. Ken and Carol, that's the one. Ken start the business and grow up. That's where I'll get a job and get the money to make the things for the family and prepare everything for the family and look after both our family, my wife's family and my family. So thanks very much, Ken. What you've been done is for life. That is my second home, second family. Because without a job, the family can't do anything. So thanks very much, Ken. And Ash and everybody, I know it's a lot of people here from my work. E ui lawa se tō whāloloto na whaafua. Au se tō whāanga whaakia e kau. Au stanga le G-VAI e whai la tu i ama. Ono le whasenga kaulongiu i le puleko, mo le puletas. Le kaku ka mai le langi, i le o mafua e le ngi aso. I manau pa ia le kua ki ngā le ainga. O le sa wha pelepele ia ke i mākou. E peo se kai o le mākou ngi ainga, i le uaru awa. Kongu e le upu wa. Mai ka waku wala amaka ngā le pelepe me kongu le mākou fale. Ngō le ise se wha mapopoinga. Ori ki ngā, that's my right hand side. If I go to work early in the morning, she always get up 5 o'clock. I told her, don't worry about my lunch and my cup of coffee in the morning. I'll do it before I go to work. And every morning I'll get ready to go to work with my cup of coffee and it's already been done. Even my lunch box, they already put my lunch in. It's been a long time. When she started sick last year, end of last year, that's the first time I make my own lunch, my whole life. We married from 79 to 2025. It's about 46 years we've been together. And that was, I don't know, any issues, big issues in our family. Of course, every family's got a little argument, but I can't remember even if we never have an argument in front of our kids. And yes, I never forget what she did, our family and her family. Not only that, anybody, she loved anybody. Even the kids, she saved the kids like old people. Kids come in our house, she want to make a cup of coffee for them, or anybody come in our house. So I think I won't take long, and also tonight, o te ola whaalangolango iai, a matanga mai ngone ma ainga, e le ise whaale tonu, fo ia le ngaluenga, a isa ngaluenga o ke fo ia koe whai, pea umanga, o ke o aku le whale o umanga wha ume Kanesi. A se ngaluenga ma mafo e ngaluenga kaunga whai e ka maloa. E o i ngaluenga whawhinge, e ile aso ngā ura koe whai le ngaluenga e whale po. Ai whai mai o au e se lauma 5% pe a whai o ngā luenga i whawha. Au ngā luenga kongo le whale o ngā luenga ngā le whingi. So, I'm not saying much about, but I would like to thank to people give us support from when she's sick from last year. September, the end of September until now. I'd like to thank very much for your support to us.
not only people from the Auloko and their kids have taila to look so swan mai. Ma mai se venga ma ko mon fanau. Mula ko langa fa te tele le ainga o Kanesi le lang mai. E fa pe fo isi o ainga fa taila lofa fa taile lang mai. Ama ka mat ko sino le mai o Kanesi o mai na wala o ia le tua. Mo le fa taisa fanau. Julie Mendy o ke de mo ki ngoa e ma fai la ko mo fai se me fa pe o le ko au e ke i ro ma fo fa lo ki lo ala ko fo na fai me nga la ko ki fai e le se ku fa le ko mai o se me mo le ku mai ko ngolo ma ko ai ma fanga e ma ko le nga fa kai my kids Julie, Mandy, Jerry, Frank, Eloisa, and the grandsons. This morning, our great-great-granddaughter was alive 9 o'clock this morning. That's the first one. So that's why Levi is not here today. He's in hospital for we got 4 grandsons, and this is our first granddaughter, arrived this morning at 9 o'clock. So I think that's a special day for Mum, this last day on this earth, and the girl arrived this morning. So thanks God for that. And I think ele mia sa mo mau ai mo le kole nga fa ka kele I le fa ka simele ngi as ma lu mo pule ku mo I fa fo ile man mo la fa nga lu nga le ko I fa ka ai nga mo lu ai fa ka kele. Special thanks for my work. A lot of people here, thank you for supporting me. I didn't expect that many people here, especially Ken and Carol. Thanks very much for coming today. For Kanesi. Kanesi always talk about Carol. He always remember you, Carol. Well, thanks very much. Saros Paulo se moli maunengai kula e pupu forka ko kaim. Mo ko le ngang fa ke kele I manguia ko ngai yas tailawa.
Yeah. Ia wanoa o te whaatalo whātua i le ainga o le atua wā whiwhio matala mai ao. A whiwhio matala mai ao tātou te sulaina le anga le lei ma le anga alofa le atua i le mamalua a inga ngalua. Le uso matua, le tina matua, pe ono tō whaafonga i ai moli mau i le neas, mai i le tū o le ainga o Kanesi. A whiwhio matala mai a ao. Le ainga o Poniu, a whiwhio matala mai a ao. Le mamalu le Kalesia, a whiwhio matala mai a ao. Ai ale loa loa le ainga o le atua wa whiwhio i le nei aso. A whiwhio matala mai a ao. Tātou te tuatu le nei taulanga pa i o le misa mō whamanuianga le atua i le tina nei, le tausi nei, i a Kanesi. Ina ia maua sono no whanga i le all life whaabavau. Te talo mai, mo le tamā, lo to whaabavau, le tō wha i a Poniu. Le nofo alo, i a maisere Kalesia pele i a Kanesi. Ia iai whamanuianga le atua, o le na vai malima ai, le tina nei. A wale tautua ina le fionga pa ia a le atua.
Greetings, everyone, and welcome. I know some of you do not understand the Samoan language, and thank you for your faith. Thank you for your love. That's why you are here today, to pay our last respect to this beautiful woman created by God in His own loving image. The one who gave her life, the one responsible of taking that life away from her. It's so great to have you here, preparing ourselves to celebrate the Eucharist. It's all about God's love. We have to reflect about God's love for the gift of Kanesi, Masae, the family, and all of us. So let us, in a special way, asking God for His blessing, especially to receive the soul of Kanesi in His everlasting kingdom. Sorry, most of our Eucharist will be in Samoan. Kako wakula ile tua, tato fatu ese ile tua, niongan se manion na liang. Famangalo Kanesi, famangalo tato uma, au tato saundi, tato temodia le nei taulanga pa ia le misa. Matai tai I tātou I le olai whāwawau. Tātou te talo. Le atua mamanae no mātou tamā. Mātou whātoto mālosi o lo walo. Na mariu matoi tuwae I le ola. Mātou te tatalo mo le mātou tinanei. Kanesi Masae. Ia toi tuwae ia I le aso ngā taangai a wai mamalu o keriso toi tu. Leo so I fua mpule whātasi ma o ia. O le atua to tasi. Mo le whāwawau lava. Tutulai nei, e whawhelo I atu, le a whionga pa ia a le atua.
the great prince who has charge of your people. And there shall be a time of trouble, such as never has been since there was a nation till that time. But at that time your people shall be delivered, everyone whose name shall be found written in the book. And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. And those who are wise shall shine like the brightness of the firmament, and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. The word of the Lord. Thanks be to God. From the book of 2 Corinthians, chapter 5, verses 1 to 2 and 6 to 10. O le tusilo na lua, folfolaina le fiong pa ia le atua, ua maua maile le tusilo na lua a Paulo le Kanesi o Korinito. Awa ua matu iloa, a whai le petia le fale ua matu no foai le lalalangi, o lo ia le fale ua whai le atua mo I matou. O le fale ele I whai e lima tangata e whaababau I le langi. Awa ua whioi I mātou I le nei whale, o lo nau tele I le fia wha ofuina I lo mātou whale mai le langi. O le mea lea mātou te lota te tele ai, e le au noa, awa ua mātou mauti noa, o le ola I le tino, o le ave e sea lea o I mātou mai le ali.
Awa ua ole mātou le whaatuatua. Awa ua le mea waia. Ua mātou loto te tele ma ua mātou mananao e o ese mai le tino. Ia mātou nau ia whaafia ia te ia. Awa tātou te tutu mai lava I luma o le nofua al whamasino ke riso. Ina ia taito atasi ma maua le mea na whaia le atua e le tangata lava ia I lona ola I le whaalalangi po o le lelei po o le leanga. The word of the Lord. Thanks be to God. Savior of the Lord Jesus Christ. The Lord be with you. O le fulafulanga le vangalia paia a Ioane. Aua le atu vale o outou loto. I outou whātua tua I le tua. Ia whātua tua mai fo'i I a tia. E tele mea no nofo ai le maota o loo tamā. Ana le ai. Bo ua o whai atu I a te outou. O te alu e sauni se mea no nofo ai outou. A whai foi o te alu ma sauni se mea no nofo ai outou. O te toe sau. O te talia foi outou ia whaatasi maa. Ina ia iai outou I le mea o te iaia. Ua outou I loa fo I le ala I le mea o te alu iai. E ua whai mai tōma ia te ia, le ali ie, mātou te le iloa le mea e te maliu atu iai. Mātou te mawhaia whapewhea o nei loa o le ala. Ua whetala I atu Iesu ia te ia. O au nei le ala. Male upumoni, male ola. E le alu atu lava se tasi le tamaa. Pe a le ui mai I atea. O le tala le lei a le li. Atu o tau loto. Whātua mai I a tea. Whātua I le atua. I le suafa o le tamā, le alo, ma le anganga pa ia. Do not let your hearts be troubled. Trust in God and trust in me. Whai taunga pe ono tau whaafonga iai I le nei aso. E tau mai I a te oe, tau mai I a tātou uma o loo soifua. Ua uma o na saunia se fale mo I tātou. Le fale po le ale I unga o le nei lalulangi, o le a tātou mau uma I le maota lea. Le a lea maota. O le nofoanga, o le tātou atua, o lo nalo,
malu tātou tina pa ia o Maria. Le au pa ia, le au angelu, mai lātou uma o e whātua ia te ia, lātou te nofo uma i le whale lea. Whai mai tani elu mo i tātou le neaso. E le o whaangaina e tani elu le upuoti, o i lātou o e moe e toi ala mai. A e tō whā ma o moe, e te toi te ifo, po le alawa le taimi, o le aso, e ke koe te i mai ilunga, e te toi ala mai. Au mai le whi au lea, olo o moe Kanesi, e toi ala mai o ia, i le ola e whaavavau. Whai taunga longa lua, mai le tusia Paulo i le Kalesia i Koronito. Le whale lea ua uma, o na whai e whai mai le I whai e ni lima. The house that was created by God through His Word. It was not created by hands. That's what Paul's trying to say to the people of Corinth. That place, after this world, we all go there and will live in that place. The everlasting place, created by God for the sake of us all. And we will be there with God, Jesus, Mary, the saints, and all those people who believe in Him. Le evangelia I le neiaso lea ua tau whaafonga iai. It's time for Jesus to go back to the Father. I am ready to go to my Father. Hard for the disciples to accept those words. Jesus, are you going to abandon us? Jesus, we have left everything and we decided to come and follow you. Now you say, are you out of your mind? That you are going to leave us? Jesus, do something. And it says, Jesus looked straight to their faces, saying to them, you are right. I am ready to go. Go to my Father. I am going to prepare a place for you. And after preparing that place for you, I will come back and take you with me. Sa ole lei o tō, o ke alua sa une sa no fuanga. A umana sa une sa no fuanga lea. Ona o tō sau lea, e avatu oe e mafuta mau, I le maota lea ua umana sa unia e lo tama. I do believe this world is only a place, us who believe in Jesus, it's only a place to prepare ourselves. It's a temporary place where we have to prepare ourselves for that place we call the everlasting kingdom of God for everyone who believes in Jesus. Here we are. Lea wa koe sa wa fia mai Yesu. O le mutaanga o le lalolangi. E ke maliu ma o woki. O le iunga le ngā le lalolangi. Le kaimi e para au mai le tua tangata e toi fo iatu I a te ia. Mau whaatasi ma ia I le ola e whaavavau. Leo tātou whaatinoa se sila mo tātou tilo iai. So I fua Kanesi. Kiki a fikse furkausanga o le tausi nei ai wala au le atua. Sau, o lewa ai mai. Sau ia. Sau ka ho le whale wa umang o sau ia. E le ai sau ki ngai koe mawai. Ngā o le fia. Ngā o le fia.
Ma oli. Le atua, Lonalo, Maria, le aupaia, sangata ma sangato, ma ilato uma, o na muli, i le polo inga a le atua. Lea ua walau, le unga lea. Lea ua walau mai, le atua. Lea ua toi foi mai Yesu, I will come back and take you with me. That's why we are here. To see the fulfillments of all those words. When you die, I die. That's the end of the world. When God calls you to come back to Him. Now here we are. Kanesi. No doubt she served God wholeheartedly. She put her faith to God by serving her beautiful family, her husband, children, grandchildren, great-grandchildren. What about the ecclesia here? How many years? Balu, tasiva, balfa, o fia kausang, e wabel ko, mafofo, fia kausang. Selau malefa. O su e mai wala awakule ia ke ka awakule kali nga ia ke o ko. Fa kai mole mau maka ngofi. Pau neu fa kai le lotele. Ele fai ngofi sa ole. Le ale me what? I totally agree with him. Ele ai lo se kingale ainga. Oh, ki me aka ko. I can tell you that. Mo ko lai fo kai maloka kama malo kinga kakirela kalaka ilo kama akan kakafau ai sau bangu mai pe ngaulo kapai se kulo po lo ka lima pe ya o ke ekere alu fo lo kama e ke vala au lo kinga esa awa le kai mia mawai o lo kama ngaulo lima ngai lo kapir makafanga e trap kikia o lo kama e over ku speaker awala a siau kinga po le ala painga kau ka maiki le ala painga kau mea uma ai ba yak le kinga mo saula ka maiki ki ke ba ai la ia fa pe mo kinga lo ua ke ba le ala kinga fa or ka ala fo ele fa pe nga kama ele fa pe nga kama o le mea le o ka ko wai 100% with bongeu ele ai los kinga le fo ke sa ngo ia ka ka yo le Kanesi le ai lo sika oki ai fai malo ene mele ai nga aka le fai ngofi le fai ngofi le walu ka lo fai malo ai le sa le ma fai lo le communicate le fai ngol por kalame ar ko ke le si ulai ki when I came here in 1994 as a seminarian here in New Zealand from Samoa. Ola ku mua o sa wi o fa ya o nga sa ya ingei o nga ma fe lo ia Kanesi o kai mi o malama ke fe lo ia Kanesi se le lau maka fia le maka aka so se kai mi lama fe lo ia po fengi me ka ke e makalangoa ngale aka ma fia. Walaki Kanesi wa ngofo ia pongiu. Ipaya ile ngo opaya sa foku sa wai. Sa foku paya. Pi o sa foku pi tam ia paya. Ai o ke koe mga kule kala kuspa ia. O fere ngo nga fia mai Yesu ngasoi fua Yesu. O Nazareta e kau le lo se lau lima sfulu fai kau afai. O ke fa akusai nga fa pe nga pa ia. That's where Jesus was born. From that beautiful village in Samoa. Esa apong you. Yeah. E ke maua Yesu i ngā i le fia o tangata. E ke maua Yesu i ngā i le matango fia o sio manga. E le ai
Le ai se senga ma le mea afi fio mai ai makala mai ai. Angesi ngai. Aka sau fo inge fa pe. O lai fale ali fo o ka se mama fale ali. Ya ka sau ia pia ka fa pe ko. O ka se mama. Ele ai se senga ma sa pa wale mea. O le pu sa o le sa ngoanga al kinga maku. Mo ka fil nge me fa kaliva. E fa kali ia le ba fa kali ia ba fa kali ia le ba e al so va. Pe sang fo so va mai nge. Ai ese ne maka ngofie. O pai o ka ke la kulo ke mga ke fai lo ku pai. O ke alu ke fai lo ku pai. Lea ma futa ai le ma futanga ma fana. Po niu ma lo le alofa. Ma lo le alofa ke le lo pala li se fu ngai kuak. Lea walu kanges. Pa wala kala ia ke oi fa mga kuak. O lo kau suke. Ki fai fe awar ka ko e kalesi. Wala vai ia le fai ainga. Lele ko kele ka maiki. Ai sa ola a walu ave oe. I le seminari. E ke stadia. Wai fai ngo fia. Ale ava ngoa i le piko po. O fa au ua oe fai no pake. Ese maka ngo fia. Fa fekai le alofa. Fa fekai le alofa. I le lo mafukanga wa umi le lo mafukanga. A lele. Tambaiti ie. E sida mai, le mamalu, o le ainga lele wa fio makala au mai. Mo le ko lua ainga, wa kasi kako. We are all one. We are all one. A over ayaku yo ko fonga, o ke fayaku, o ke lo mangingo kua Yesu ya te auto uma. I can see Jesus from all of you this morning. Why? Why I'm saying this? Because we were all created in the image of Jesus. No one had ever seen Jesus face to face. But this morning, I can tell you, parishioners, those who work with Ponier, and others who are here, members of two families, the young ones, the children, yes, I can see Jesus from all of you. You are sacramental people. I can see Jesus from you. No one, even us priests, we never see Jesus face to face. But when I come and say Mass, celebrate Mass with you, I can tell you, hey, look at Jesus. Lea wa over ayak with fongo Yesu ya te oto. Yes, and maka go firi kaya ongo lea, ongo le mafu anga lea. Le mafukanga le wa kousira pia mo ka koloa. Le anga le lei ma le anga alofa le kua. Ngan wenga falitina as a mother, no doubt we have heard from the Morimaus what she did. It says, Dad is the head of the family. Mom is the heart of the family. So which is, I think the heart is so important, not the head. Because when the heart dies, we all die. That's why we look at our moms saying, you are the heart of the family. You are the heart of the family. O le tina le fatu le ainga. Ele o le ngā le fatu o le pamu lea o le toto i tu tino umala. Ele ngā yoi loa le faku o ki mai kukingo. O le mea le ngā fatu sei nai kanesi o ia o le fatu o le ainga. Tātou te talo i le nei aso. Te talo i le atua, whawhetai i le atua, mo le mea lofa kanesi. Whawhetai i lo nā lofa i le ainga, whawhetai i lo nā lofa i pōngiu, ai a lea lala mani mamalu o ainga. Wa sira mi o ainga ngalua, i le anga lelei, ma le anga lofa. This is us. This is us, Samoans. Ka kouloa. Le alofa le tua,
everyone, I'm so happy to see so many of you today. You have shown your faith and above all, your love. Aua nge popole, ua whaatasi o ia ma le atua. Ua te talo mai mo I tātou. That's the other thing. Sometimes I say, there's no need to pray for her. We have to ask her to pray for us because she's already there in heaven. But we are still roaming around in the world, doing this, doing that. But we need someone, members of our families, who have gone, friends who are up there. We have to remember them, asking them, please pray for us. And this month is the month of May, the month of our Mother Mary, an opportunity for us to ask Mother Mary, Mary, here we are, we give you Kanesi. Look after her. And your son's waiting to welcome her in his everlasting kingdom. Whamanuia le tua, whainga malanga Kanesi, whawhikai mo mea uma, whawhikai lo alofa, whawhikai lo whawhokua, whawhikai kiuke whaaliki ngā. Ngai ngā lue ai, a wapau neu, le nofo alo, a wale mamalu a inga ia, le mamalu a inga whaasino iai. Kanesi nei, malo le alofa. Whawhitai le awhiwhio makalamai au. Whamanuia le atua ia te autou. Whamanuia le atua le kalesia. Whamanuia le atua ia ua awhiwhio makalamai au. Wā mai masani, ai mai se oe ngā lue, whaatasi manisi o le mamalu le ainga. Aua ne ia atua tu vale o tau loto. Whātua I le atua, whātua mai I a tia. Do not let your hearts be troubled. Just trust in God and trust in me. Prayers of the faithful. Opportunity for us to keep in touch with Jesus, asking to receive the soul of Kanesi. And also we have to pray for all of us. For the new Pope, we pray for our Holy Father, the Pope. May the Lord guide him with the strength and wisdom as he leads the Church with compassion and truth. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For Kanesi Masae, we pray for our beloved Nana. May God in his mercy welcome her into the light of his presence. May grant her eternal peace. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For Whalangi, my papa, we pray for our father in his grief and sorrow. May he be comforted by God's love and the support of family and friends. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the family, we pray for our family united today in mourning. May we find strength in each other, and may our faith bring healing and hope. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the souls of loved ones who have passed away, we remember all our loved ones who have gone before us in faith. May they be reunited with our dear Mother in God's heavenly kingdom.
Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Hail Mary, Full of grace, the with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray to us sinners, now and at the hour of our death. Ilo sua fa Yesu umato val abutuai, e fa ba laba. Amen. A ingo le atua i o tau te talo ni tali leia la tātou nei tau langa le atua le tama o le ona le mana o maa. Le ali ia e talia mea lofo mātu mori atu mo le whao le tanga Kanesi. Ia whingalo lofa kerisa le whamsina ina lo mātou tina. A wasa whātua o ia kerisa o lo nali i malo na whao la. O la mātou o lenga le nei, o na o keriso lo mātou wale e. Ia whatasi le ali i maoto. Na sia ia o tau loto.
tātou whawhetai, I le ali I lo tātou atua. Le te mai le tu e soifu e whawau mai o le malo si malava, se mi tamtanga whaia e moi mātou whaptai atu I ate oe, e ala atu I a Yesu Keriso lo mātou li. O ia le na toi tu mai le oti, na tawha I atu lo mātou whamoi moe le toi tu, o le whanau no le oti na tupu mai ai le fulanga fia o le ola e whawavau lea. Lea li ie, mo lo nu whatua tua o le ola ua suia I le wha umaina. A oti na tino lo mātou no whanga whalalo nei, mātou te maua se no whanga e whaavavau le langi. Mao le ala lea, mātou whatasiai maangela uma le langi, e vi atu I loma malu, a mātou awai I lalatou pese whaitu mau, o lovi ingan. Pa ia lava o le puna anga pa ia o malava. A wina mai lo nganga I wha pa ia nei mea lo wha vei la tō moi mātou o le tino, le tōtō lo mātou o leo Yesu Keriso. A le tuna atu o ia leo te sioti nai te lia lo lambalie, tango ia I le areto ma watu ia te oe le whawhitai. Tofi ia le areto ma watu I lona au so ma le whape atu. I nā whitango fi ia ma ai ia, lo tino le nei, o te whoina atu mo o tau. Ina o mai ale tau mawhtanga whai mai na tanga whoi a leipu. A watu I ate o le viinga ma le whawhitai. Na tu atu leipu I lona au so o ma le whape atu. I nā whitanga whia ma whainu I ai. Leipu le nei o lo toto. Le toto o le whenga inga whau ma le whawavau. O le a whamalingina mo o tom tangata uma mo le whamangaloina o angasala. I o tō whaia le reisami ngam whamna tunga mo au. Steli o le whātua tunga o longa i polona tu tumbata tumburiati ati o le tamai le nei areso o le ola le nei ipu o le whaletanga.
Mātou whaptai atu i ate anu wai alo ia i mātou tu i au numa ma o nātu i ate oe. Sosan mai ia i mātou mlava oe o mautu anga li tino mara toto ke riso. Whata sisia mātou le mātanga e tāsi e lau lava nganga pa ia. Le ali e mara tua leo Kanesi le langi atoa. Mātou ola i le lofa whatasi. Ma leo se fulpalo mātou ta māpa ia. Si tivilo mātou e pekupo ma le tu ainga sa umalava. Ia e mara tua. Kanesi Masae na e walawina mai le nei o langa. I le papisonga na oti ia whatasi mkeriso. I whapena fōi na mautofia i lona toi tuo. Ia e mara tua o mātou uso ma tua whawhine. Fo i atu lo lātou malo longa ma le whamoi moe le toi tuae. Taria i lātou whatasi mtangata malili uma le malama o lau mo fio. Alo mai ia i mātou malava. Mātou a ngā mātou te awai whatasi le ola whavau ma Maria. Le tinata au pou o le atua. Whatasi ma lau aposolo ma le aupa ia uma. O e na whatino ina lofi ngalo i tūpulanga uma. Mātou te fia vivi in whane ne whatasi mai lātou i lau a fio. E ala atu i lo walo o Yesu Keriso. Le te mama mana e, oro ia whatasi mai ana ia te ia. I le mafutanga maleanga ngā pa ia. O le vinga mamalu ato i lau a fio. I le whavavau lava. Ia tātou te talo whaatasi nei, i le te talo na o o inai i tātou le tātou tama. Mai ai mātou le file mu i o mātou was. I lo lo fu muti muti vale. Whasau mātou male al salama pui pui a mātou mai atu nunga lunga umu. A mātou whāta tari atu male whāmboi moe fia fia. Mo le fia mai o lo mātou whaola. O Yesu Keriso. Solo te tuatu i ate o tau lo file mu po i atu i ate o tau.
Awane e sisi mai ia mātou sala. Le whātua tua lau a inga o poto le nei tula le aso vi atu i lau wa fio. Ma mai ai mātou le file mu le tasi o lo malo. Soifu ai mo le whāvavau lava. Ia te o tautu mau, ia le file mu o le tātou wali o Yesu Keriso. Let us offer one another a sign of peace. Thank you so much. Yesu Keriso le ne o ia le tama I mamoe ale atua. O le na fio mai e tongi ola I tātou lana whana musala. A muia I tātou le ni yaso o walaulia I lana tāri suanga pa ia. Lea lie o te amare. Tālawa sawa.
Le ia le atua o lo walo Yesu Keriso na au mai ai mātou sakramento o lona tino malon chocho. E pui ai mātou mlanga atu ilong malo. Ia e lo whangia lo mātou tina. Kanesi Masae. Le na awai nei tari suanga. Ina ia o atu ia i tari suanga o le ola o saunia Keriso mo i mātou. O la mātou o lenga le nei. Ono Keriso lo mātou o le e. Tātou sauninga mulmuri whapa ia ina lea o lona tina maliu. Ia le tuua i le nofuanga o le a lango mauai Kanesi. Au le tuua le sauninga se tātou mua i whamawai mo le tātou tina ia Kanesi ua maliu. E whaelo atuelo tātou alofa ia teia. E whamawhan whanai fo i tātou o whawawau. Whamalosi ai whamoe ma le mautinoa. E toi whātasia i tātou le alofa o Keriso manu malo. Ua toi la loai i o whawawau. Kanesi. O le nei vai sā, o le ato e sausawina ai i lo tino. Mana tua le taimi o lo baptisonga. Na walawina ai oe ele atua a vea oe mao na whawhine. Whawhitai le whātutua. Whawhitai i ngā luenga le leisa e whaia. Panuia lau whai ngā malanga. Le nei iseso, peo na masi ia ele nei asu. E wha pe nā mātou te talo le atua, lo ainga ele nei asu. Ina ia maua se no fuanga, o le mātou tina nei. Ma oe i le ola e whaavavau, i le whale wa umana e saunia mo i mātou uma. Tātou te talo whatasi nei i upuna o mai o le tātou o li i whaola o Yesu Keriso. Lo mātou ta mai o le langi, i apa ia lo suafa, i o mai lo malo, e whaia lo whingalo i lalo langi e pēna whaia le langi. Ia e fua i mai i a te mātou le asu nei a mātou mea ai e tau marea. Ia e whamangala mai i a te mātou i a mātou sala. Pe mātou fōi ona mātou whama ngalo i nātu. Ie wānga leanga mai a te mātou. Aua fōi e taitaina i mātou i whāsoso. Ai la vea i mātou mai le leanga. Āmene. O Maria lava ia o i o le tina o le tātou o li i whaola o Yesu Keriso. Tātou te talo atu lo le tātou tina. Ina ia te talo i lona alo o Yesu Keriso. Ma se no fuanga Kanesi le o lai whāwawau. Sio walofa Maria, tumu oe kasia o iate oele. O manuia oe whineu ma, o manuia o Yesu le polo. Ai ai tina le atua i e tā se mātou tangata sala. Io na ponei mare tua solo mātou. O le vi inga le tama le alo ma le anganga pa ia. Le tamai, o mātou tuina atu, o mātou tina i a Kanesi i o au. O mātou tāo fifoi, e toi whātuina o ia i le atu ngā taanga. Whātasi mai lātou umo na māliliu o ia Keriso.
Maolai o ia whaatasi mkariso e whaavavau. Lea li ie whaafunga mai i la mātou te talo. Ie tali leia Kanesi Masae. Whaamawhan whana i fo i mātou le whātua o mausali. Mātou te whitai uma i a keriso le mātanga mawhio. Whaatasi mo le mātou tina nei i a Kanesi. I re o lai whaavavau. O la mātou o lenga nei. Ia Yesu keriso lo mātou o li i. E whaavavau lava. Amen. Tātou tutura i mo le tātou pese muli a moli atu. O le awhai u le tātou sauninga. I le tunga mau o le a lango mau ai Kanesi Maleanganga whaalo. Santa Maria,
tauni mai na nei. Oh
There you go again, taking off with what? With my love, oh my love. And do you ever think you bring it back? You don't know. You're gonna leave me with a heart broken in pieces. Like 100 reasons, and I don't know what I'm thinking. I'm trying to give you everything I thought you needed. Your biggest ABC, anyone else but my tainted. Didn't think it would end over losing your love. The pain that I felt, I knew I would never ever be the same. So I wait and hope one day you'll realize there's something missing and nobody else can fix it. The love you left in pieces. And if you're thinking about flying into my arms again, I'll be waiting. And again you'll be my dating. Vai tu nai o ha sei fasa bidi ai lo loto ile vai ngata o le no fuma tata la upe ia to foi mai ile o ia o se nupe mo foi o le toi mo wa ki wai o lo fa a ia lo fa ia to foi mai mo wa le tau blau na o i mata wa fa sa ile no fuma si a tu o lo wa la upe awe o sa mai fo ia o le kau o ke la mo o se ki mo ke le e fa kali ai o lo wa
taita I lo lima I ala ole tusi pa ia ina o matua na unili watu lipia e wilava ina ele fia fia aisa ele tu ula fo ia olo walofa wala ile ni manuia Sa'alay puvahi Masa'alay puvahi Ay sawiya e alu imanuya lau malanga Ole a umufo a ua malamalama uala Ole a umufo a ua malamalama uala Ili ule taimi seya ufaya tu uswila ulanga Sei e pusima po mai itate imalanga E pisakato imala uangana Ua motu sila la tama futanga Ele malo oe Sei e umala umanaba Ele malo oe Sei e umala umanaba O une matae le fiu iva aia lele alofa uata ua so ile masiasi wa ole tiu fa amatala talule alofa ua to atoa
ne ingaluita isau faaswa pele ne ingaluita isau faaswa etu manu aililia ile feanga inga ua osia ne ini movave e semiti poselia lo ua lo fasa faalilo faana una ua tuea oela ulupe uangatailo ufa amoe moe la ulupe uangatailo ufa amoe moe gope ose ifolasia imanae le malosi olo mana o uavilivili fa amanuma iluma opua se ia tu ole fetua matausani mai manu ole vavea ne ilia ina upupe atamama la ulupe uangatailo ufa amoe moe pelea ne inaloita iate oe Nana air, la ulo what's up fair, low pale wa avese, ole no fai ngata, tale mana tia oitina, tuwa no ahing I mafita tulitama, I we love my there, uta ono sayen there, uta langi lele pese, mo oitina la pele, etangi ele patu tangi yaile nganga, balingi no tata, wo omisia o mama. Fia toi falong atu ama imaule mafutanga wa moa tu nana uamsia o lepa imayo lima fa ama fana fana mai a o mai eteta talo ina ia o malolo olo alo faile ma faio na fangalo
Asava vale lo fa na ule a mia son Kanesi Eluke yole la mi ya ina kia kia no fa wa me so fana
pele ua leiloa. Ta'angai o te ine o na ua ngā solo mai, o umata tilo tilo e te leo sauai. Wato ululu mai, o le sauai e remohile. Wato ulule alofa, i luna o ki peona. Wato ululu mai, o le sauai e remohile. Wato ulule alofa, i luna o ki peona. Time